Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita angkat di hari yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yakni bagaimana akhlak manusia sekarang terhadap Al-Qur'anul Karim. Firman Allah di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Nazzala 'alaika kitaba bihaqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Ayat ini sudah menjelaskan, dan dia telah menurunkan kitab-kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Ayat ini sudah menjelaskan, sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim ke permukaan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan terlebih dahulu si begeral Taurat urum Injil. Sesekiranya Al-Quranul Karim bimbingan, petunjuk bagi manusia, sekaligus menjadi imam ni manusia. Gehkene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang sahan si menepatan Al-Quranul Karim yarab, yakni menjadi imam, maka Al-Quranul Karim akan membimbing we kase kuatan ni jalan si berguna. Tapi sebaliknya, barang sahan si menepatan Al-Quranul Karim ikuduk, yakni sebagai makmum, maka Al-Quranul Karim akan mendorong we ke langu kuan ni neraka. Ngekita betih bahwasai Al-Quranul Karim menjadi imam bagi manusia, menjadi petunjuk bagi manusia. Tapi li seluni kita rah kaum muslimin, li jema lebih baik membaca tulisan-tulisan si tulis urum Yahudi, urum Nasrani daripada tulisan yakni membaca Al-Quranul Karim. Gerkusalahan kaum Hawa suka urum gayani ayu tinting, gerkusalahan kaum Adam suka urum gayani Michael Jackson. Tapi si kesalahan menyalahi kesukaan ni membaca Al-Quranul Karim. Bahwa saya Al-Quranul Karim petunjuk bagi manusia. Al-Quranul Karim iosanan ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iutus ke permukaan bumi ini geharalen buat dia selain merubah akhlak manusia terhadap Al-Quranul Karim. Padahal Allah Subhanahu wa taala ngebetih semakin laju ni dunia ni, semakin berkembang ni dunia ni, semakin kurang akhlak manusia terhadap Al-Quranul Karim. Yahudi urum Nasrani ger pernah senang sampai hari kiamat ken umat muslim. Berbagai cara itos Yahudi urum Nasrani katikuna umat Islam nguk hancur kehilangan. Kaum muslimin, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngekita betih bahwasai dunia seluni gerdis urum dunia tengahna. Sesikirei tengah kita rah imasa terdahulu. Ika kita erah beluh kita kumah ni jema' li jema' si membaca Al-Quranul Karim. Beluh kita kumah su li jema' kita erah bersolawat. Tapi seluni kita erah semakin laju ni dunia ni, enti mula Al-Quranul Karim. Agama pegrihirui jema' ni. Abu Jahal urma Abu Lahab. Geh kena Abu Jahal ni, wahai Abu Lahab, seluni ku betih hanati kaum te li si mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geh kena Abu Lahab ni hanati Abu Jahal. Rupane pakia terpesona urum munirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quranul Karim.
Geh kena Abu Jahal ni ku Abu Lahab. Ika memang ngagoya Abu Lahab. Selalu ni kita tos perencanaan. Entineh kita peri kusara kaum tu meh ni entineh pernah memengi Rasulullah SAW membaca Al-Quranul Karim. Boh kata Abu Jahal ngeh kena Abu Lahab ni. Ngesepakat rorwani, salam rorwani beluh ulak kumah. Serlu, roalu, sampai ketiga lu, Abu Jahal ni lagu kangen we. Lagu mukali we memengi Rasulullah SAW membaca Al-Quranul Karim. Sara waktu ngeh kena Abu Jahal ni, paling-paling Abu Lahab yumahi urumbana ni ngeh kena. Kuerahan mula ku penginan mula lagu simukali aku munerah Muhammad tu membaca Al-Quranul Karim. Beluhnya Abu Lahab ni ngebeluh dekat ku Rasulullah. Rupanya Abu Jahal ni pedis wa. Mukali Abu Jahal ni memengi Rasulullah SAW membaca Al-Quranul Karim. Jadi dia kena Abu Jahal ni paling-paling Abu Lahab tengah numi mahiu ya. Jadi beluh ranya rorowani ngebeluh ngesawah kumah ni Nabi Muhammad SAW di ketika sawah kumah Nabi Muhammad. Jadi si salahi sara di sebelah timur, sarami di sebelah barat. Jadi beluhnya kukuduk rorwani mustentur rorwani ngeh kena Abu Jahal. Ya Abu Jahal muna ku isin bahayo Abu Lahab, muna ku isin Abu Lahab. Ya tak ku muna isin ngeh kena Abu Jahal ni nyengeh kena. Ya turah kita akui woi bahwa saya betul Al-Quranul Karim sungguh nguk membuat kita berubah ngeh kena Abu Jahal. Jadi kemel rorwani ulak rorwani kumah ia kuye bahwa saya Al-Quranul Karim adalah petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Jab Abu Jahal nguk terpesona urum lingni Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, apalagi kita umat Islam, kaum muslimin, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah suatu petunjuk bagi kita bewen ni bahwa saya sungguh megah, sungguh besar kekuasaan Allah kepada Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quranul Karim ini adalah petunjuk bagi seluruh umat Islam, seluruh umat Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya. Marilah kita bersama-sama kita kembangkan tingkat ketinggian petunjuk bagi umat manusia, yakni Al-Quranul Karim. Inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih hurung kurang mohon imaafan. Ika rasa bermanfaat kita iwatan. Ika segera bermanfaat. Aku selaku anak dayah masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.